Trouble Gondwe. Hii nyimbo ni advert ya Trouble Gondwe G7 paka studio. Tikumaiskani Tambo Transport oyamura katundu na bantu. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Mukaliza yai mundo. Mukaliza yai mundo. Muyendera machina yango chipa. Muyendera machina ya. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Mwanake mukufumba kasi tirasipota njani. Nimwene yura Trouble Gondwe oyimba. Ndipo tayamba business ya kunyamura abantu. Uluta nawo kujubeki na kuwera so nawo. Katundu tikunyamura mwalibiro libiro. Ukafika kukaya kwambula kusowapo. Endani nani mwalibiro. Tukwenda mwasipiti tikwendera iveko. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Mukaliza yai mundo. Mukaliza yai mundo. Muyendera machina ya. Muyendera machina ya. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Para mkumba namba zaine pano Trouble Gondwe mngasanga pa namba hii. Price 27 63 5262399. Mwe mwanisanga mungafumbanga yayi ndisanga takwa kwenda pamsewise. Ukafika makora kwenda so mchiveko. Moto unandi 2 days wafika pa Joni, 2 days wafika pa Marawi. Aha. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Mukaliza yai mundo. Mukaliza yai mundo. Muyendera machina ya. Muyendera machina ya. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Trouble Gondwe inyimbo nafshandene kama gitara. Ha kwambura soruwa namba na Trouble Gondwe mwende makora. Saundi ni waya waya kupura volume. Price 27 63 5262399. Mwe mwanisanga. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. Mukaliza yai mundo. Mukaliza yai mundo. Muyendera machina ya. Muyendera machina ya. Munyamura bantu mukaya mukabafikisa libiro kujoni. Munyamura bantu kujoni mukabafikisa libiro kukaya. G7 Bakaya